Ngethinkatho na Ntune Mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatanira na unikire nteto cia weru njuma thaa 3 mbitagwa Ntinyari Kinyua jani jamwe jabira tukubanganiritio tukubona aru akire nteto cietu. Hewana mutumanto ithinkia gucemania na ngwataniro ya biashara nio National Chambers of Commerce kwa agirithia uruti biashara Meru. Siasa kumataka thoa natharakanithia gwa timbaru bathirikari na aregani bayo bakioneka gucokaniria migambo. Sibitari ya Mutwate kuona kanya kuonania umbani bwayo bwa tungata bogi makiri neja Devolution Conference County ne ya Homa Bay. Twakuretera gicunci kia muthia kia rugonoro mwanya munthuni ukea. Tukubonaro turekuria withugania niki makarika jana banini kugia euja kuongereka maturene withugania niki nuntu makarika jana banini kugia euja kuongereka maturene rene about 23578 ndio namba yetu ya SMS 23578 kuruki na withroge tigagicokeka kukurukira mutandao jotu jo Facebook kana Kenya YouTube aratori mwe kwa mwe kagitene gaka munaniro mathithio tukubona arua ni Purity Richard. Tukianjiria nteto cietu gavana wa Meru mutumanto ithingia muthenya jwa njuma na achemanirie na ngwataniro ya biashara nio Chambers of Commerce kenda kuona uria bakarutaniria ngugi gikundi giki gitongeretwe ni rais wao Eric Ruto ni bakathite okiri bure Meru na wendi bwa thirikari county gukuria county o gavana Mutuma augite Meru negunikite bunene kumane na ndiunga ciageni na mono matinda jandu imboja kinthiguru tarajetite na mbere arombete Meru kwambarari urimi na biashara ni untuburi na kiguni gikinene Buthuri Muriuki na Chionkuruke. Mthanaruwa mukarigiti wa Kenya Chambers of Commerce and Kenya no Dr. Eric Ruto na kiama bawe ibakinyite ndeno bisio ngavana Meru no Reverend Isaac Mutuma na morto jotigira ati ni bakugwatanira nikenda gutigira biashara ndene akaunti Meru bakutha bagiukira. Na ningependa kumpongeza gavana kwa sababu hali ya kibiashara hapa Meru tumekuwa tukiongea na wanabiashara na ameweza kutengeneza very good environment ile hali ya kufanya biashara hapa. President tukwaria noema anto ya maingi uraga tutethia na kureta anto barabeta wa waekezaji twina special economic zone era twitite kuthiria kongazit na ara tugethea twina light industries nikenda twithira twina twanya twangwikire na beto muno the Gen Zs barabe frustrated nontu bakwithira batena ngugi. Dr. Eric Ruto akiwa na kaunti ya Meru ni kaunti no rimi na moroto jwao ni gutigira na liba kuleta onjorithia baraba kiatho na liba kiagirithia imera bya Meru nkuruki kwamba tutaweza kulete wahigizaji wa biashara wa viwanda hapa Meru na tumesikizana tumeongelea maneno ya value addition ya chai especially ile wanaita specialty tea, maneno ya coffee sababu tukiwa na kahawa ya Meru ambayo inaweza uzwa kwa mikahawa yetu hapa Kenya ama hata mikahawa zingine dunia nzima. So tutaweza kushirikiana na wanabiashara wa Meru County na wakulima hapa wote kuona vile tunaweza fanya agri processing. Na tumeongelea kwamba tunaweza fanya value addition ya avocado, tutoe avocado oil na tuko na wanabiashara ambao ni za chemba za huko nje ambao wamesema kwamba tukiweza kutoa hiyo avocado oil wanaweza nunua hiyo oil yote. Antonenga wana Meru etho akiuria Meru nandi kutonyera biashara nguruki na kinyorimi no ndoe na witikio kagite gaka ke biashara no rimi mando ja ketho ja kiagira nguruki kiria Meru ni ntumwa enkai ndibwira aramieni utiri cienu baraba tena nduka ne baruore baraba na cio ne bakore ikingi bonge lento na baraba na miunda ete kurimwa nibo yatwambiriria kurima nontu mwathani netikiritie kuliunga Meru
netikiritie kuturetera mbeca na netikiritie kwingokea na aturetera utonga. Indi akibwa nandi kuguro kwawe ni kuona ageni babaingi bakijandene kaunti ya Meru nontu bubu ni kuonania kwina thiri na biashara baketha bakigunika. Ni ati kiumia ki twithirite turi na antu 150 primary schools ni rathiririe their presentations ya music festivals igoro ibarambiririe kwiyamba secondary na universities na bakethira bari Meru na Kenya yonthe Meru for the next 7 days. Then kiumio ki twiyite tugethira twina a youth bonthe ba Kenya beyite Meru Youth Polytechnic nonto bwa national debate ya nina youth young people betite, and we welcome them na njara chuyiri kwina akoroba kanisa ya Methodist ndene ya East Africa ba Uganda, Tanzania na Kenya yonthe ni beyite ndene ya Meru ibarambiririe kwambiririe soba ya Meru eji beyite nonto bwa rallies cia men fellowship kana rallies cia kuru rutererwa Igembe North. Muthuri Murioki waru weekend muthirio kangangi. Uruguria bwara miaka thwana ni butonyanite na siasa cha gucokanira migambo gatigati ka gwatimbaru ba thirikari na aregani baye. MCA nibonekanite kwigika thirikari anjuki kumania na aregani baye bara bakuga na thurite kathwana kiri utongeria bwaye rukuna ndi niruonekete kwarama gatigati ka thirikari county na mabisa ba thirikari nene Martin Mugambi na gutwacho ikinyaga. Chiemo nene wa kaunti ya Tharaka Nithi tauthokia kathwana no akuthi na mbere gukura kutharara na nkinya kwarama ntugo gwa ntugo. Muthenya we munthi thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ruguritie gwikirwa kwarami tauni-ini ya kathwana kiri muruta wa kairi kume kwambiria. Ambizite nonto bwa launch phase 2 ya rami ya Karwana. Nambuge rami yambere ni ekerirwe yakaele ni ondeja koloncio mde kiatho ni giki munini wa ngavana Wilson Nyagamu Israeli yekinyitie ta mugeni wa gitio bantu wa ngavana Muthomi Njuki. Drainage system erorwe ere gatuma rose rutekarage barabara nyeu na ndo betu babe gukurokos ni bete kiru baroro ontoro kwenda utakwenda scale mwere turenda ontote kwenda scale atumire locos. Kiatho giki kiraujurwa na atongoria nkuthona gwatabura gutwikaga ati Nyambura ithukagu imwene ndi Timothengi. Ichenga Mugao uranwe muruti wira obichini ya munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithurwa Kindikia raithukira ngavana Muthomi Njuki na thirikari yake nuntu bwa wakibuthuku wa thoko ya kathwana akiuga. Soko hii ni gharama moja na soko zingine kaunti hii. Sura ni tofauti. Naomba wanahabari walio hapa, nasema kama shujaa Ichenga Mugao, nimesema jina langu, mzunguke soko hii mpige picha pande ile, yale makaratasi yanayogemea pale juu ni aibu tupu kusema yatolewe. Mugani soko ya kathwana ikae kama ni soko iliyojengewa mayatima. Ichenga tongete remere muthini Karangi uranwe minista wa wathani ndeni ya thirikari ya ngavana Njuki arachokeria nkoma ngweno ware kujirite ati thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iri negiwa na thirikari nene iri na riejo na koguwa kenda no akaba kaimburanira na thirikari no tiere county government na national government utire unaleta na nkaro yawe ona wewe berio national omena tu na bibu na nkaro wewe berio county na tu negi tu na nkaro barabara tene kumache kara kuthima mansi kere kisimbro. Muthini yameneretie Profesa Kithurwa Kindiki nuntu bwa wirane bwa kunenkanira thoko ya milioni 800 kaunti ya Meru. Our son, Deputy President Kithurwa Kindiki na kupromisi yokia milioni 800 na Meru na ndio ndikuota ya Meru kare kwa ndikuota Tharaka Nithi kugura mbrowe deu Mugao okwande ko Kindiki ni ngono tathi induction wirwande to irio bati kuga bantu ta kumania na ino MCA agwatimbaru ba ngavana Muthomi Njuki baraithukira Agichenga Mugao na agwatimbaru bake. Muthomi wa Njuki athoka arome muntu mukano athoke okinda kana ka mbere kibeche kiume ya kairi kiume
ya kabato wachoka bagwekira okagwe na muboku omenye niyo ndare mwena ore onge kwa wainga ndachoka ndathikanithani ndegwe twaitane maunjia hau nyokete ngiuma kwa wainga Kiatho ni gwagikia MCA wa Muthambe Morris Maugo kirindi gikumwira ati bateri kwaria chiamo chiara kundwa imaruru rende nyuma ni ararachimika gukaranthe nyuma ya kirindi kumugira no gwitenga mugawe aria Kiswahili ndaje ni mtu akwelewa lakini ngona ni ng'ombe kawaida no ndo gutegwe joke na mbele kuga niona kambugira gutegwe kalora kamo kalora ja oliugeri obati kwero ntae thokena nokoka ero ni kuja kugera tigani ndebwera bonkobwera Keri potrandeto chavero kuma gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Mateni Mugambi Murungamiri wa sibitari ya Mutwate ugete sibitari wigeta kuthithia wonania wa umbani bwayo kiri mwonania Devolution Conference County ya Homa Bay kuringana na munene Kaburwa ni ati sibitari wiri na theater ya Kinandi na nyumba ni tabu nene kiruweja ni utungata kagiteno kau mukandarathi ugeta wake ba ward ya Rume ni bwetete na mbere bwega tora tukumenyithwa nini class Chabaria Sibitari Mutwate Sub County Hospital kumania no tungata abwabuthite na mbere na kwithira bukejano cibitari ino kuringana ana murungamiri kana administrator wa cibitari ino to munene Kaburwa aliuga mwanka ojo kiri kigomano okia amantu megie utungata bwa thirikari echa amatura kana devolution kira kaithiro kirintere echa Homa Bay Mutwate ni mwa ya cibitari ire kaithiro kionaniria aburaithite na mbere no tungatira anto obwega. The Mutwate Sub County Hospital, we are proud nonto this month together to a devolution conference na Mutwate ni mwera yobe komba ko feature kin devolution conference ile kedra Kakamega this month ere Homa Bay sorry takuwa Homa Bay so ke devolution conference eu to feature the nondo batwe ito to na the latest theater to itarianga mno na kuma theater ai kwamberia it has been very busy to the na cases nyingi na cases very complicated lakini cases hizo ndese yeta tena sibitari Mutwate CS ya vieta we thank God no ndo sio ndese ombe kwetho ile successful ketha ngiba chonge kenera muno sibitari yeno ntu nio ende nio the best performing level 4 whatever it has been lacking kana bidera IT ni Meru ward bidera IT theater services beyond birimbi kaptuwe eko tumutumantu ethingia wago ntugo kathomba kuma angavana mutumantu ethingia wa mana munini igwake Elinda Ikiome bakurionga antere echa Mutwate na kuikira ajigada muchingira cibitari ya Mutwate ire gwakwa agwandi ichiarume mwanka athaino ngugeno ethiete na mbere ya gwaka agwandi ino kwenda kuoni nyangavana and excellence the deputy governor deboni ngwira bwe musingi wa bwekere tuyu na rwende in the next 2 months tokea commission sibitari rike wondi rike tengwe na tokeruora officially Mheshimiwa Mutunjira mbetera aretete mero daja niningwaka so far the progress is sawa our admin bombete ko dabetu tetheria sibitari no mbete ko very supportive ke batwe mwanga thaya twankite kimeki to gwikira oversight slab by the next 2 weeks together tukimba this mero one na as soon as possible kwamba kwetera tukime handover project ito ku expect by the end of this month igethra itete muno na tukawata update kuma Mutwate Gebe North Petan Class Chabare Kanjo ya magavana itongeretwe ni mukaririgite wa Abdullahi Ahmed ni bakathite mutatharajo mweru jwa mathagajo ogima na rito National Equipment Service Project yojuga atigira sibitari cionthe Kenya ni gutumira utiaba kinande mutatharajo jwa mathagajo ogima jukethirwa jukirirwa ni SHA kanjo ya magavana bakiuga ngugi yawe kethirwa aki umenyeri mathagajaja ni jarekererwe ni Rais Ruto kenda gukinya maturene taure Anthony Kathenya agautumenyithia. And that's a CT scan machine going to Garissa County. Haya basi makofi.
Matha Kathumba nyuma ya Rais William Ruto kurugule mashini Kathumba jotungata thibitarĩ-inĩ. Mashini ĩno ĩkĩrĩkagĩrwo thibitarĩ-inĩ ntere mwanya mwanya njande ĩno, na jo ile CT scanners 14, mashini ya ultrasound 2, mashini ya dialysis 30 na inge ya x-ray. Rais William Ruto akinenkanagĩra wĩra nĩ bwa mashini inge nyinge kwithirwo ikinenkanĩra gũtukĩra mũbango mũjerũ wa National Equipment Service Project. Mũbango ũyũ na mũronto gũtigĩra thibitarĩ jina mashini mbegana ja Kinandi na ile jigatungatĩra Kenya bula kubaterie. Mũbango ũyũ thirĩtwo kĩrugũre na kũjuke kanya ka mũbango ũyũ thirĩtwo lio wa Medical Equipment Service. Over 60,000 medical services have already been delivered in 29 health facilities across 18 counties. Kanjo ya magavana gwetukira mwekarigitwa Kanjo ino Ahmed Abdullahi akiaria mbele ya masineta na thiri na mbele kuringira ndebe mubango jo. Abdullahi akielethegete mubango lo thiritorio wethirito kinyire thirikari ja county kile kuleela na kumenyera mashini ino. NES provides the equipment you want. They are able to service the equipment, but then maybe you can tell us about the revenue sharing. Because there has been complaint that the revenue sharing model is not favorable to counties. Maybe they take more than they should take. And it's for the more expensive machines. You know, if you're going to give me an MRI, and I don't have one now, and I can't get it from my budget, and after you give me, you're not asking me to pay for it through my equitable share, and you're still leaving me with a little bit of money to help with the staff costs and everything, and they're the ones who are doing maintenance, because the biggest cost in these machines is maintenance and consumables. The contractual uptime is 95%. So at least at 95% of the time, the machine should be up and running. I think it's a good scheme, Chair. Governor Abdullahi liwa kiugango gya magavana ikethulele gutigira mashini no ni kuruta wira na malei mangi makethirwa makilewa ni mubango wa SHA. Knowing also sometimes as counties we struggle with repairs and maintenance, whether it's in terms of staff capacity or in terms of the mindset of Malia Uma, so if you can have someone take the responsibility for the uptime, I would rather have the dialysis machine working at all costs, because this is about somebody's life and death. Mwekaliri gitojwa Kanjuni ya magavana aidha lugha dhinele leo dhaino ni arutwire bathirikari ja county kwithirwa batimanyaliti na mubango juu baingi bakiona gataka thirikari ja county ikothi asara. The challenge is now coming from our own staff, because our staff are used to the old mess arrangement where machines were delivered and we were charging for those machines and taking all the money ourselves as counties. So compared to that, then they'll see and the revenue has reduced. But actually what they don't realize is the revenue had actually reduced at the sharing level. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Parigo chithira maigone ja kwa muchari bari banini onto bumwe ibubu kuoneka kumira kirengono chiana ba kuri na munthumo gwetokea babengi bana babe na nandi uturo ni bonekete kubaruguriria yukurenge na bachoka skuru ana baba bathomaga na bao kenda na bakura bare akuina mami bao na kugera kubebaniria kinya na muinyangia nturene. Mwandiki wetu wa Tito Mutugi Kare ari na gichunji kya muthia kerugono ro mwanya munthu neukia. MCA Gacheri Muthurura ni mwerekeri wa skuru eji ya banini bari na twana kaingi aritwirokia ni mwarong'ino wa mauja mapema na nkurukia gitwira kiroto kiawe no kaonere namba chiana babari na mau chikiongerekana bengi baono kabakurira maturene akiuga kwithira mwana wa mwari munini akugia una kwewa mwana itiku mwakanya kwithira ari muntu munene na kwa mwana ujo
na bati gucoka skuru kuthoma migambo ira ithirite kigwatwa mbaru ne DCC wa Imenti South Mary Mwangi. Meru twina teenage mothers baingi muno na tona ana bau babati kwa wa second chance bombe gutuma iroto biao bikinyanira na kumenyenya some of the children. They are very innocent and bakonindi otedio, but I really like celebrating my girls because they have chosen to keep life. I know there are so many of them barambuga baero ana na bomba kuga bate menyera ana bau kuna nde baba bombe tego bena choice to preserve life, then we should not punish them for making that choice. They under choice to terminate the pregnancies, but they chose to keep their children. Kupata mtoto ukiwa na hiyo miaka si kumaanisha kwamba wewe umekuwa mama. You are still a child and you deserve to go back to school. Korokia MCA Gacheri na tarete thina iria gukorokira kiri skuru eje ni ati ni mtu kiumbe na kowete amukagira uteithio kuma kiri thirikari na ana baba ingi bao bomite nje iti guchumba na ni bendaga irio biao bia kuri wamwe na ana bao na kinyana pes kana ndaipa ni untu ana baraba ingi bao ni banini akiuga untu bone bobo mone arabo bethagira bakirigira antu bao endi bobo ega kubatetheria kutu twina ini facilitation kana uteithio kuma kithirikari nonga well wishers bomba kuja gutetheria kuri arimu ana bau benda kuria ko ana bakaria na tona to tukaria ko eu ni challenge imwe kumba kubareta kubekiri the program na bamubara bejagaja ni ana very needy ntiko meaniki gitumi tugaga poverty na teenage pregnancy. If they are not sisters, they are cousins. Lakini mbuga urine sisters. MCA Gacheri na tari turabomba kwithira bakithomithia na baba rina na bao akiuga bokagira rukire bakaithuranira gwita kirasi na bakathuranira na bao kenda bakabaikia ndikirere aja skuru eje na boba geta kirasi ne kuthoma na ndiria bageta bureki ndo beta gutwekeria na bao kwithira bakibachenchia na kinyacha kinyatha mugwanja ni beta kubatwekire na kwithira kinya bakibarumirio ndio bakithira bagichoka kirasi ne kaire na bone bubu ithagira bore withire bwao ushari athamba ya mwana we akamuikia na ndendekia aramenya irawa ara mwana uga gwatagwa thenya cia kinya ageta gonkia mwana wake muchenjia na kimukundi ucuru kana kira gya kuria na lunch ou na wageta kirasini kwou ni ndekia yao irenge nyerero mwana kendo baguta kuthoma no nturere ingi ndekia ingi tugatuna shade outside ashari bamenya iro ana kenda bomba gutangugi na tutugwata ana kenda mushari uomba kutha kithomaga kuma kirute rwa thirikari DCC Mary Mwangi na ugitana rita mukana kirinda kakana kurubara bomba kwithira baingirite ana baskuru bethere bakibarekeria ni untoro kagwatikana etagarira kiwatho ni rerito. Unajua kwa nyumba yako ama girlfriend yako ni mtoto na hauko sure, labda ulimuoa na hukujua kwamba yeye hajafikisha miaka, tafadhali patia yeye fare arudi nyumbani kwao turudishe shule. Huyo sio bibi yako, you are defiling. Patia yeye fare arudi kwa mama yake ama baba yake, akuje kwa maofisi turudishe shule, otherwise utafungwa na utafungwa maisha because of that defilement. Mudiene DCC Mwangi na tarete atithinira bakurukagira kirigambarire ana banini barabethite bagitumika kiwendo ni ati aciari bao no kabaithanagia ni untu batikwenda mantu yuja menyekana maturene akiuga aciari barabetikagira kuthingata mitaratara matagareja marito ne jathagiro ja kijukwa na akiuga bamwe barume ni bethete bakithekwa nkurukia miaka 30. They are very uncooperative. Wanakuwa kwamba unajua lazima kwamba waende wapeleke mtoto hospitali afanyiwe medical assessment, alafu police station to fill the P3 forms, then from there then the police will start pursuing the perpetrator. Lakini along the way unapata there is no cooperation. Hiyo imekuwa challenge kwetu. Ile cases ambazo there has been cooperation
The judiciary has helped us a lot na wamefungwa for over 30 years. Kiripotera Ndito Shawero Reakwa rietwa ni Mutuge Kare. Urithugania niki gitumi makarika ja ana kugeana ja kuongereka mature na itana mbere kwa about 223578 ndio namba yetu ya SMS. Kweka sana Samuel kumatere chalare ruga mimba si kupenda kwao, wengine wanateseka kwa wazazi wao. Morgan kuma Nairobi anasema mademu wanapata mimba juu ya kupenda raha mapema. Likana no itena mbere kinyagutika gichoke kwa kukurukira Facebook na kinya YouTube aratori live kana imwe kwa imwe kagitene gakatwa chokeranga gwikia mwanka nterechelelia banari kyao wodine kangete Gembe Central na ara kariba gukurukira kagita gakomo kumania na nyota ya rodi ninyume kagita gate kuraja ugachenche mutambo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss for you to do it. It's the way that I act. I am a deep, hopeless romantic. How is it being a mom of 3? I want to know. You're 23. Being older doesn't make you wiser. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi nio exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitobali kanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinga njeki kithomo inya *811*468# kugwata tuma fare jasikiza tune yeku sasa akisilo tu nitumie kafea aki I promise takula aki please nitumie tu nitakam
I promise ukinitumia na kam sai. Please, Aki Oshe, nitumie tu Aki. I promise sitakula hiyo fare ukinitumia. Nitumie tu fare Aki Oshe, nitakuja, nitakam tu sai. Please, nitumie tu sitakula. Imagine hadi nisha dress, andi hata nikafanya makeup, andi hata mse wa kaba nakuja, nitumie tu. I promise sitakula, nitakuja tu. Mimi nakwambia tuma tu na nitakuja, tuma tu. Uniamini? Inya *811 468# kugwata tuma fare jasikiza tune yeku 96.4 WFM Maua Kangeta Isiolo Kianjai Mudhara Roire Nkobo Motindwa Okangangi Megindori Marimanti Chuka Chogoria Kunde Normore Rwa Ameru. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975#. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975#. Gwetana mbere kurumira nteto chietu tugicokera ntura cia Liliaba na Riakia wodine Kangete Gembe Centro ni gukurukira kagita gakomo ni kwaga ruje akaribaba baruga betaka ngendo indaza gucwana na ntateji agitumi untubura bwangaratanitio oturo bona ndin bakromba MC wa Stephen Bijiwe na thirikari ya county kuigwa kiriro kyao na kubeberia Kinyamara giki Dennis Bugendi na Chionkurukia kwa kweli ya huku kuma utagurani nenguvota nina miaka 45 nkabana ngogura ndina thena rwe woni ngekurosia ratanya itegomba utatiro na no gatukura thena ndio thaitu kumutangana ikiro kiginyonta iria bari nayo akari kumarikiao mutie kanda na ntura ingi irishirigiretie ndwande ni Kangeta Gembe Centro oiroje kwao ni tabeterori barazimikaga kugenda ngendo cia kuraja mairi kithumba mwankari Liliaba kurusoa abero anda bate kuona roe rikiao na bakura thena baitete roe na nantiri twana tuongo tuteta kinya cukuru ni utacia roe tigiri sikinyunya ira baruguru nabo bakionekanaga kunywira boga itini ontugotina ruji rungi athimene kakamwe bagutindikanira bari athira igantura na jama ingi ikaujaga ruji buru bakagia nyaro kunywa na muromo thina bakwira ngabana mutumantu ithinkia gukurukira minister wa ruji Muriki Kanyaru babaraithiririe tontu MC wao Stephen Bijiwe na umere mathagu kuma bakumuthura nei roe na itakuthurire roe ona le mora ngiro thuru raura ende batu mama ngamuteka no theke thima atuno katuciuma yetu ya ntiri atu igathanira na tukuromba Murungu bate theba twa etuo muteka ndra batu tureke kura thina cia roe Muriki Kanyaru na ya tubwethire roe na mbawe rikiau anto na bakora thina kono bate kuona kinya bota cia roe twa kono na tukura thina tutekona roe ro kunywa twana na tuitia ntiri torikiau thako mbake thwabero ene kono weru na bune ati akari bakinya maragane kwa yaroje ntere ne iji inteto sirina kiebagi kinene cia kwisirerua tonto kuri na tongeria bathuri na babateri igotungatira thina taiji na tegotwika imakaya yate kuona moja thikiri Muriki Kanyaru ndi mwira atiri kithera buru na ciari ni Murungure na turirie ume bwatoe tu no abathale ngekuro yonto ira yonto tura mwekuro na kaboyo kara kanunu na umeterikia u ina ikambie nda atajia kabwe kau kanunu ka kilo i ire na atakaito mwetheria kabana mutuma turi mwira atiri tutule no ginya no kamwe ara no tone no ginya bya kunyunya itutwe okuria thene itaro ria rwera ya miaka enda rundi no katutura thene rui Dennis Mugendi weru njuma nture ni Liliaba wandi ni Kangeta Gembe Centro County ya Meru
Mubunge wa Imenti North Rahim Daud na athumbitie uthurania wa saini cia kumwebire gitienire kuthuranwa ni wakiri Kĩogira Mũgambi. Rahim augite ati gwitikia saini uni cia uma akiuga ati kumaka gucoka ndebene kagitino kau. Rahim augite Imenti North ni kinyitie kagita kuganwa kaira kiromba IBC gutegera ntububu. Muthuri Muriuki na Chionkuruke. Mubunge wa North Imenti na Rahim Daud ndombite na ndakimeneria etwara wakiri Mũgambi Kĩogira ya kuthurania saini cha kumugita gitine akiuga bubu nondobote kubaka gita gaka na atina witikio ati saini cha uma. Nimeona wakili Kĩogira akisema kwamba amekusanyisha signatures zaidi ya 36,000. So kile ningetaka kujua hiyo signatures alikuwa wamepata ama ni ile walijaza kwa room moja, watu saba walikombolewa ndio waweze kusaini. Lakini hiyo isitoshe, wapeleke tu kwa IBC, haina shida. Mimi sina wasiwasi because grounds zile niliona wamefanya, those are not valid grounds. It should be valid grounds that what have I gross misconduct ni gani. Kulingana Rahim augite kinyagwa kinyamwe kukasaini chonde chiokuruka ati nogwa kwithwa gicoka kurene kairi. According to me, I think he is lost kwa hiyo, lakini mimi nitajitetea kwa sahihi. Hata IBC imesema hakuna sheria ya kuhusu hiyo, so by the time wamalize hiyo, it will be 1 year to the election, ikienda kotini na hiyo yote, so I'm not even bothered. Hata ikikuja, kwani kurudi kwa kura ni kitu gani? It's not anything difficult for me. Mimi kama itakuwa hako nitarudi, hata kama ni next week, haina shida. Mimi niko tayari kwa kura, but I don't think it will get to that. Nafikiri hiyo itangojea paka 2027. Kitu ile ningetaka kukubaliana na viongozi wale wamesema, wacha kipande itumike kama kupiga kura. Tusikue tuna register watu kila mwaka year in year out. Mtu bora ako na kipande aweze kupiga kura. Hapo ndio tunataka Gen Z wajiregister, ndio wajichagulie watu wale wanataka. Aranandi oritienkiama idro na mianka kuba gitegera manto mianka na komunikanya North Imenti ira kuba gitagaka nebiri kuba kiganwa na kwa isigo mbunge biere. Mimi nimesema awali kwamba tungetaka North Imenti igawe, na pia tunataka boundary delimitation. Kabla ya tuingie kwa uchaguzi kubwa, tunataka boundary delimitation. IBC tayari imeenda kwa I think kwa Supreme Court kupata advisory opinion, ndio kama delimitation inaweza kuongezwa miaka kadhaa ndio baada ya general election. But as it stands right now, general elections cannot be held paka boundary delimitation ifanywe. Hiyo ndio iko sheria. It was 8 to 12 years. Muthuri Muriuki wa weekend Muthuri Kangangi. Minista wa Kariabo Andene na wathani wa matura Kipchumba Murkomen na kathite Harambee Stars nontu mpumi njega kiri michezo ya CHAN. Murkomen augite maabisa borithi ni batethetie nene kirumbani wa Stars kagiteno kauna munini Rice Kithure Kindiki na kathite thirire chokerete Marsabit akiuga Kenya bonthe bagatungatwa ni thirikari ya Kenya Kwanza. Fire si fire. Noma si noma. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuku ya narua na ariungite ntere tia North Eastern Kureo Marsabit na ararĩrĩte ong'anane baweti na mbere kire ntere chionde cha Kenya rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza. Sasa tumeanza kujumuisha sehemu zote za Kenya katika mikakati ya maendeleo. Kama barabara inajengwa kaunti ingine, hata Marsabit tunajenga barabara. Kama stima inaongezwa kaunti zingine, hata Marsabit tunaongeza pesa ya stima. Kama hospitali zinapata equipment kupitia serikali kuu, zinapewa equipment kama hiyo nimesema, hata hospitali za Marsabit zinanufaika. Kindiki na bekirete wirane bwao kweo ibande batithiurunkitwe na guchunkwa bunene taura kwithiritwo gukaria ukabere. Mnajua ya kwamba kuanzia mwaka ambao ni mwaka jana
Rais ametia kidole sheria mpya ambaye imeondoa ule utaratibu ulikuwa unatumiwa hapo awali ambao ulilazimu vijana wa Moyale, vijana wa kaskazini kwa Kenya, vijana wa pwani kupata matatizo kupata vitambulisho, wanachukua muda mrefu, ili hali ni Wakenya kama Wakenya wale wengine. Na muthiene kubaromba bategetekire gutumirwa buthuku ni siasa chiendi kuthangarania there na okiri. Don't allow to be used by people who have had their time, people who have had their career, people who have had businesses, people who have brought up their children to maturity. Don't be incited to destroy your own country because you have a bigger stake in the country called Kenya. Vijana hoi. Kungi na kusias Kipchumba Murkomen na kinyete ntere cha Bomet kire ndionga ya jukwaa la usalama. Na rajo ketie kanyago kadharo wangiro borithi niko ritango genjega kire michezo ya gochwa nchamba tia Africa Neo Chan. We are very, very proud that the National Police Service has two teams in the Premier League. The AP of Bomet and the Kenya Police team, which is who are the champions. So if you see us going to Kasarani and cheering our national team, just know that the National Police Service has contributed about 5 police officers who are playing in the current CHAN. CS Murkomen na jokete kanya kurita mukana kire borithi baraba kujokia nkunkumo. Baadhi ya maafisa ambao wanatuharibia jina ni kuchukua hongo haswa kwa mambo ya barabara na kuwa na hizo roadblocks ambapo polisi wanachukua hongo kwa traffic, wengine kwa maofisi kufanya investigation wanachukua hongo. Mwana kwamba hata machifu wengine wanaambiwa wanachukua hongo. So sisi hatutaweza kupingana na EACC kwa sababu hiyo ni utafiti ambao umefanywa tumeambiwa kwamba kwa njia ya professional way, na tuko tayari kushirikiana na EACC kuhakikisha kwamba wale watapatikana makosa haya lazima wafungwe. Akiuga rwangiru wakadero gachitaniria kurwana wenyange borabo gukojero muno makareka ja GBV na wenyange botwana. As you very well know, we are still struggling with issues of gender-based violence across the country, but it becomes even more severe in areas that are multicultural and particularly, as I said, areas that we have a lot of tea plantations. We have asked the security team to upscale this process. We are saddened by the fact that, sometimes these issues are concealed because the perpetrators are family members, and community tries to use alternative dispute resolution for such serious criminal acts. And we want to encourage the community to come out, expose these pests, especially the ones that are preying on innocent children and women. I think it was Cassandra. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Kampuni yege mitambo ya MultiChoice TV iria niyo ijikene na njene DSTV na GoTV ntukana arua nethithitie ndunga kaunti na Emiro kiritaga riao ya kumenyithia mwingi iguru ria uria bongerete channel njeru kire mubango ja GoTV value na kinya kuinika maguri ja mubango juju Nicholas Chabari gatumenyithia. Nimefurahi sana kukuja hapa Lare, asubuhi tulikuwa Maua. Leo tunasema bei imeshuka, furaha imepanda. Tumefungulia value na GoTV. Tamoro togo kadheria na kinya akwendia andikonda achia GoTV. Gikosi gyanto bakuma GoTV kana MultiChoice Kenya baliongete tauni mwanya mwanya kuma kangeta Lare mwanka akinya amawa. Sema GoTV! Nikenda bathinambe na kwendia GoTV ino iraba kuga mwanka ino mantu marama kuonekana ndeni ya moi maingite na maukenia mtu wonde urakagura GoTV ino. Customers wanaweza watch all the channels, 40 channels for only 599 shillings. Tumepunguza bei, ilikuwa 669, sasa tuko 5959. Kama unapenda kuona mpira, Premier League, unaweza onea hapo. Kama unapenda kuona CHAN, Sunday Kenya inacheza na Morocco, unaweza ionea hapo.
tuko na kila kitu ya family, kuanzia cartoons, kuanzia telenovelas na dramas, kila kitu iko hapo for only 599 shillings. Bakiuga magori na moimaenda mete kuma amara marario na ikio nonto bakuria anto ibathi nambe na kuja kanya gaka nikenda bagora Andikonda ino na bathi nambe na gukenera mwanya ororikire Ngo TV. Ndio maana tunasema tumefungulia value, bei imeshuka, furaha imepanda. So hapa tuko Lare, ukiangalia nyuma yangu kuna lot of shamra mingi sana, watu wamefurahi sana na tuna encourage customers wakuja waangalie hii na wapende ile tuko nayo. Kuma Lare Gebe North, Petan Class, Chabari. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Muthe Joan tona njira indi kungu chokere nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bakona kanya gutuma ntumiri ciaku na kinya kwithirwo kirumira ntuto cietu ugorobona rweta na mbere kurumira mibango ya Wero TV nkwendere kagitaga kega mbitagwa nchinyari Kenywa bunanirio Mathivio okari Purity Richard.